tamliba lyric scholars computer magic 3 aduga scholars computer magic 4 hariba lyric ani sigi chapter 9 da introduction to logo drawing with logo calculations in logo aduga more commands logo hariba logo gi features sing se sigi matang da koi punna jengmina se ngang sa logo se kari no hai kan da logo se computer gi programming language amani adu logo se na kai kai tawbu ngambano hairagadi akoina pen program da drawing tawbudo pencil pairaga brush tawraga drawing tawbudo logo programming language sinaragadi without pen or without brush you can draw or drawing ko nangna pen jaudana aduga pencil jaudana nangse drawing tawbu ngamdini ko just example ama jingse aina sigi leiribi area se sida line ama draw tawningi line ama draw tawning base hoje engomda pencil su leite pen su leite kamai tawraga ina draw tawdino haiba ko ina draw tawge hairadi akoina computer gi class ta school da tawbudo nisingo ko sida sd haidi fd ko fd haidi forward ko fd aina sida fd 200 haile fd 200 fd 200 se tawraga run tawba matamda sida leiriba ko kogi orange color da yam pikba masam urise se koina turtle kawe turtle ko turtle se mase move tawduini kadomda forward ta fd haise forward ne forward ta move taw haini kayam sangna move tawduino hai kanda 200 points ko 200 points mase mamang lomda move tawduini yai ko jingse hoji mase center de leirini fd 200 se iraina run taw matamda mase 200 points mamang lomda senkhale uhoi ko hana se leirambani sidagi se suppose amoina home da muk halahan gi haidi ngasagi magi hana gi position se ase koina home haina khangnagani hana gi position sida muk halahan gi hairadi sida koina command ibam sida home hairaga run namuk taw matamda hana gi position sida muk halakan yai ko aduga se aina muk mase right side ta salan gi hairagadi rt tawraga 90 degree da mase hana mamai lehanba ko rt 90 aise right turn tawon bane angle se kyam jam tawdino habduna 90 degree soiduni sidaina run taw matamda asage turn se mamai leigare right lom da ko turn mamai lom leigare adi matung da mo sd sorry forward to fd ko fd 200 amu iba matamda mase kadum masalani run tawragadi somda right lom da ko right turn tawgare asi leirani aduga mu again amu halaga home amu namagadi sida ina mu home amu namasi SOME home namaga run tawragadi masai home stawla the somna salaga na right turn ore left rom sa kya di left turn oiduni right turn the right rom thangba side ta mamai le hen ga haraga na right turn command shortcut na rt ko aduga left rom na mamai le hen ga na left turn haibadi lt se sinaraga 90 taw matamda asagi si turn se orange color de leiriba turn se mase left rom da turn tawdini jengsi ko yo left rom da turn tawge magi sigi yellow color makok se somdo on olai se ko sidagi ina muk fd forward space 200 se pir kanda ko somda line amamu draw to bayani 200 hai ko again ina mu SOME home se mu piragadi sai home command do SOME home command se piraga run tawragadi hanai mafam sida mulani mas sidagi ko sai kai koi forward chale sida masi mamai leirak yani 180 da mamai leiba yani adu sidagi backward haibam su lei ko forward nataba backward ko backward se bd oibrengo bd sorry bd command sat pareng si ko bd sida khona 200 piragadi mase chatpra chatte ko don't know how to bd hai
forward backward ko adudi khone kaidawni masamaina leirisa sidagi 90 degree leiragadi si stretch ne 180 leiragadi sigi line pura line stretch oidini ko adudi right turn tawrakanda 180 da turn se mamai lehilase leigre ko turn se makharom mai mamai leire adi matung da koi fd command aduga space 200 se iraga run mu tawsi ko soina yengo plus ki sign se draw tawkar natra ajena sigi plus se sign se draw taw matamda pencil sizinade aduga pen su sizinade brush su sizinade ko sumai tawra khoina draw tawbase sise kanana ngamge harakanda logo programming se sinangamme ko adudi hoi logo programming se kaino tang discussion tawminasi logo programming se karino harakanda koina computer ki programming amane programming language ne logo program haise ko programming language ti kaino haragadi programming language na computer ga khoi miyoibaga means khoi programmer natraga software engineer ko siga computer gi marakta communication tawba ngamba pau phogdok phogdin tawba ngamba aduguma makhangi language to do khoina computer programming language hane khangne aduguma programming language to adugi manungda hariba logo programming sisu amani karida si naba khoina drawing tawbada calculation tawbada si naba programming language amani ka hariba logo programming se khoina hojiki matamdadi class 4 5 tagi tamba hore ko ado khogi school wangu gi school lairiba green ground academy da su hoji hariba logo programming se khoi sahi kya da gi tamak ko hore duna mayam angang singda class 4 gi class 5 gi class 6 gi angang singda logo programming se hena mamutana khangna na baina khangna na bagi kano da kaina sigi video se semjebane dun angang singna hariba video se fajana jengagadi class ta takpaduga video sige jenglaga sagi angan nu khoina clear oiba ngamdaba jawramba logo gi concept to hena clear oigani ko adum khoi makha sathadringi da amutanga hana haramge logo program haise karino hagada logo program se is a computer programming language means computer ga programmer ga communication tawbangamba computer ga khoi kari communication tawna dino computer raje miyoi bana sembane miyoi bana haiba do madi tawduini khoina piba instruction dugi matungina mana work tawduini akhangba order natraga akhangba command computer na khangba command the computer da khoina sima taw haiba matam da computer na khangdagadi tawroi akhangba simdi tawroktuini adudi computer da khoina instruction piba se khoina basic computer tamba matam da mouse na instruction piba jai keyboard da gi instruction piba jai ko atopa madana computer gi language se sinaraga khoina instruction piba jai se khudam moina kan hojine sida draw tawgriba plus ki sign se clear tawthoke haidi sida ina ch iraga ko enter piba matam da ma se screen dagi loina mangini cs command se na se clear screen haibani means khoina drawing tawramba picture to natraga image to eraser na muthal hangi dawba ko sumaina khoina eraser paidana agi picture to muthal hanba yai karina clear screen gi command okay tawroge jengsi ko clear screen command se enter tawge yengo si sida run taw matamda mase hanagi khoi kana se mut kharaga turn se sida lakan ko ai run tawge yengo yare ko sumain adudi hoji koi logo gi command khara iba holachi logo se karino se khange ko angangsa logo se computer gi programming language ni programming language hai di karino programmer haibadi khoi miyoiba ko computer engineer ga aduga khoi gi computer ga ani gi marakta pau phaunan bangamba communication tawba ngamba aduguma makhangi language to adu khoina programming language hare khangnaiba
यारेको अदुना प्रोग्रामिंग लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिगी मागी सिनरिबो वर्ड सिंग से अखोना खंग मथौ ताई हारिबो वर्ड सिंग दुगी मरकता मसागी को क्लियर स्क्रीन हाइसिसु वर्ड अमनी अदैदी fd हाइसिसु वर्ड अमनी फॉरवर्ड को अदुगा fd सिगी वर्ड सिंग से अखोई खंग मथौ ताई असि खंग मतुंगदा हारिबो वर्ड सिंग से कदाई कदाई इगदगी हाइबदुनि अखोना खंग देसि को फर्स्ट सिदा अखोना फॉरवर्ड को फॉरवर्ड 50 हैन इ सिदा माने जेंगे फॉरवर्ड 50 ऐसे कइनो यंगो फॉरवर्ड 50 इससे टाइप तौरके को FORWARD फॉरवर्ड 50 फॉरवर्ड 50 से इरगा रन तौ मतमदा 0.50 खक चलगा लेपे याको अदो ngसागी खनि फॉरवर्ड 50 हैन इबसे सिगी महत्ता होने FD हैन इरगा सय FD हाइसे मागी फॉरवर्ड टू गी शॉर्ट फॉर्म ने को फॉरवर्ड 50 इबै महत्ता फॉरवर्ड FD on इरसु आगनी FD ऐनोजी FD 400 and इरे FD 400 इरेगा रन तौ मतमदा मासी लाइन द ड्रॉ तौगरे FD को अदो से नमु क्लियर स्क्रीन सियासे नमगा अमु क्लियर तौथपा यागनी को अमुके इरेके जेंगसे सिदा योर टाइप कोड हियर अखोने इरिबा अखोना पाउ फाउन बंगमिबा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से असे अखोना को इरेगा कंप्यूटर द पीबसे अखोना कोडिंग तौब को कोडिंग सिदा टाइप योर कोडिंग हियर हाइसे कोड को टाइप योर कोड हियर हाइसे अखोना सिदा इगदौरिबा लैंग्वेज इरिसे अखोना कोड इबा हैना खंगनैबा हैको सिगे कोड से करी ओइदुनो मोय लैंग्वेज से इबदुनी से FD फॉरवर्ड को 300 फॉरवर्ड 300 नत्रगना फॉरवर्ड 250 फॉरवर्ड 250 हाइसिदा करी हाइदिनो फॉरवर्ड से ममांग लोम द चलो हाइनी को गो फॉरवर्ड ममांग लोम द चलो 250 पॉइंट से ममांग लोम द चलो हाइनी कनादा हाइनो सि टर्टन सिदा टर्टन नै नम लैसे टर्टन से खंगे को कोन क्लास ता ताखिबदा टर्टन से हमना पिकपा कनो मोइदुनी माने चटपा मतमदा लाइन अमा ड्रॉ तोरम दुनी को FD 250 से इरगा इन सिदा रन तव मतमदा मासे ममांग लोमना कैदौरे 250 पॉइंट से ममांग लोमना का खले ओके सिदा गे अमुक यंगो सिदा टर्टन कैन टर्न हाइबम लाइदे को कैन we can make the turn से अखोना ममाई लेहन बसु जाय बुको turn orders are left or right followed by the numbers को मागी अखोना turn तो हन बसे left room the turn तो जाय नत्रगना right room the turn तो बसु जाय अदुगो follow by the numbers को the number अमा पीरगा मासे turn तो हम जागने को the words left and the right tell the turn को which side to turn to को आई टर्न से कदम नकन थंग साइड टर्न तौदीनो हाइबदो अदुदो खोना लेफ्ट नत्रगा राइट हाइबो वर्ड से पीरगा मासे टर्न तो हंगना दि टर्न तो मींस ममाई लेबा याको अंगसा टर्न के मींस ममाई लेबा हाइबनी खोना लोगो की टर्न से जेलोम द ममाई लेहन गयादी को टर्न दो राइट ते पीरनी ओइरोम द ममाई लेहन गयादी टर्न दो लेफ्ट ते पीरनी याको हारिबो टर्न से ममाई रोम द ममाई लेबा नत्रगा जेलोम द लेबा ओइरोम द लेबा हारिबो ममाई लेरक मतमदा एंगल कयादा 90 डिग्री द लेदुरा 180 द लेदुरा हाइद एंगल कयादा न मान ममाई लेदुसे हाइबो पीगदोरिबो खोगी डिग्री दो अदुना नंबर ओइना पीगनी याको फुल टर्न मान नंग पूरा फुल टर्न तौन गया है 360 डिग्री पीदुइनी ओके अदु दिसे राइट 90 होदे जिल्लै लैबसिदगी ऐना राइट 90 पीरगदी मासे स्टेट चतुइनी जेंसिको सिदा लैरिबो टर्न से आई राइट 90 पीरके को कोन इबा मतमदा राइट टर्न हैन इबा जाय नत्रगना RT हैन इरगा को RT 90 हैन पीरगदी मासे यंको मागे सिगी येलो कलर मचा म जायसि मतोंदा सि सुमदा ममाई लैरक्तुइनिबा यमो को ममाई लैगरे को RT 90 ओके RT 90 सिगी मतंग दा इना मुकोमु FD फॉरवर्ड 250 से अमुक पीरे ओके सर खबरा सर खरे को अगेन
RT 90 amuk PC which the hero RT 90 RT 90 se pire run tore mamai mulai re ko aduga amu FD 250 amuk pire FD 250 na je kai haino khani ko FD 250 na hai se mamang lom da 250 point set low hai ni ko di run tore ga sal hal se ko run tore sakre ko hoi ko adu di next amu koi sidagi di right turn amuk tau di ni RT amuk tore 90 ko RT 90 is a left turn the oirum thangba side 90 degree the ko mamai leiro haibani ko mamai leiro haidini run tawraga mamai leiraga leire matung da same samanana is FD 250 amukamu salhal sibu ko FD 250 sale square ama draw tawra ko square ama draw tawre but sida koina keduba aina hoji je khribe square do without using pen or pencil hobi ko akoi nu ji sida draw tawge se akoi pencil use tawde aduga pen use tawde just keduba koina code iraga command piraga draw tawgi bani aiko sida ina code ibada natraga command pibda sinariba word sing do haidi forward ko right turn hariba word sing se computer na su khangba adugumba logo programming language ki da sinaba word ngakte ne makhoi se khoina keyword size ga khangnai natraga logo programming gi reserve word ha ga su khangnai laiko aduna angang se no khoidi yamna laibak farabane hauze class 4 dagi noi logo programming tamba hore ko programming computer programming gi concept se na khoi doji leiba horabani ko na soin tawraga khoina square draw tawba ngami khoi pen pencil sizinadra ko duga khoina any shape ama star oigara rectangle oigara any shape ama ko you can draw without pencil or pen yani adu sida turning back haibam su leidi yingsigo turning back sina kaino yang to turn the turn backwards you need to make it take the 180 degree ko aidi sagi mana sida leidi se sidagi mamai som da leibani ko backward da mung leira ke haidi som da lei gaidi 90 da leigini adu pura magi back lom da lei gaidi 180 leira gadi magi back ta yogani hai maningum da ko sima yare adi se suppose I use say kana tawsi clear screen tak thokse cs ko ran tawre clear hoy gare sigi pattern se se suppose aina fd 250 hare fd 250 run hare gadi ma se 250 points to manglom na chalaga draw to haidini draw to gare ka sida muk 190 turn to bai hoji mana lai sidagi 90 in the ma se turn to ragadi sigi line se laktuini summe ko adugo 180 to ragadi 90 plus 90 oi som halaktuini sona pura jengse RT oiba yai natraga LT oiba yai RT 180 run tawro som direct mai on thara pura makham ole ko sina back turn ko ko natraga na turning back hai si mana sila ko haibadi the turn se koina backwards da ko ache turn to holakwa yani ko sidagi nangna again amuka run to honba yai yengse FD ko FD 250 dum hayo run to matam da ngasai magi hanagi 250 do adu da mase jawra yani ko sumaina atopa makhagi class su leiri da makhasina haye mu jengmina se asi kano se fadana jengo adu haye koi school da punna discussion to minna se yani ko nakoina video se jenga ge ani question leiba natraga ani khagi haining ba kai gumba leiraga su video si makhada ai phone number su yauri
ꯐꯣꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯟꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ